getting over you. After all these years, after all these years, the day or night, sighing my door. After all these years, it's easy that you should go. Starting love. After all these years. And we don't understand. This is the first time. Right here. Skating over you. Shout out sa iyo. Yan, Alex Manlan Vlog. Salamat sa pa-shout out mo dyan, kapatid. Kumusta ang araw mo? Magandang umaga. May Uhana TV. Thumbs up, dan po. Ayan, salamat Sisi Koy sa thumbs up mo dyan. Kumusta ang araw nyo guys? Sobrang lamig dito ngayon sa amin. Grabe. Grabe ang lamig. Nasa 10 degree kami ngayon. Good morning, host. Good morning, Sisi ko. Grabe ang lamig dito guys. 10 degree dito sa Hong Kong naman. Nasaan yung ano mo, babe?
Uy, may harang po. Thumbs up dan ho. Yan, Lady Darling Sudaya. Salamat na love. My loves. Thank you sa paharang mo dyan. Grabe ang lamig dito ngayon. Sobra. Asan ka, madam? Ay, nandito ako sa Hong Kong. Salamat, my love ko, Lady Darling Pilaes. Sus, para kung ano guys, parang hindi na makapagsalita, sobrang lamig. Dito hindi ka namin makita. Kadikit ako, ayan, kadikit daw. Kapatid Alex, dikit na ako sa'yo ha. As yung comment ko na sa funny laugh pic yata yun. Kantahin mo yung Remember Me. Hehehe. Anong Remember Me? Remember Me. Ayan. Kapag nag-iisa. Yan ba? Ay, Diyos me. Mariwar ang lamig. Tagasan ka, Alex? Oo nga, si Renz Viralo yun. Manila. Okay na ba dyan sa Manila? Hindi pa din tapos ang virus. Kaya nga, ang tagal na. Grabe, dapat matapos na yan para makauwi na din kami. Dalawang taon nang hindi ako nakauwi. Grabe, dahil yan sa virus na yan. Dapat yan matapos na. Pag umuwi ka dito, gawa tayo content. Anong content? Anong content ang gagawin natin, Alex? About sa tour or about sa
Basta. Basta. Basta talaga. Basta talaga. Tour prank mukbang. Oh, yung tour prank mukbang. Oh, maganda yon. Pili ka dyan. Yung ano, harang, sak na. Salamat dyan, basalan, day, may sisikuy. Alam mo, maganda yung mukbang na yung Jollibee. Punta ka sa Jollibee, tapos, magdala ka ng kaldero. Isang kalderong kanin. Tapos ano, pagkulang yung kanin ng kaldero, ay kanin ng ano, ng Jollibee. Ilabas mo yung kaldero. Diba, bongga mukbang. Rice mukbang. Sila kasi sila John Basalan.
again. After all this years. After all these years, the day I surrender.
Here your chair. And sit down here. Isa pang tamsak hose. Ayan. Ang dami, ay, yung ano yan, yung ninja mo na last. Lady Darling Pilares. Is the first time. Maghanap ako yun. Ito. Come here. What's that, baby? Oh no, so cold, baby. Wow, Lady Darling Pilar. Salamat, my love. Sa paano mo dyan? Nagulat naman ako sa'yo. Thank you so much. Congratulations, host. Salamat, Lady Darling Pilaes. Sa pakulay mo, pakulay ng buhay ko. Ito, tatlo yung account mo. Kasi yung isa, Lady Darling Aklan yata yun eh. Pakita, madam, ha ha ha. Hindi siya pwedeng i-ano yung ano niya. Ayan o, Alex Manlangit. Dikitan mo na si Lady Darling Pilaes. Kasi ano yan, very supportive friends. Ito yung ano niya, yung, ay hindi pala ito. Yung ninja pala to, ninja. Saan yung main? Wala kang main. Saan na yung main mo? My love, nasaan na yung main mo? Puro naman, ano to? Yung mga ninja, yung lumalabas. Oo, isang monetized channel na yan, si Lady Darling Pilaes, Alex. Kaya lang, hindi ko mahanap yung main niya. Dati-dati ang dali-dali. Puro yung ninja ang lumalabas. Ito ba? Ito ba yung main? 50 views. Oh, ito yung main.
puti yung main niya. Okay. Screen look ko yan. O, dikitan mo siya, Alex. Tingnan mo, napaka ano yan, napaka supportive. Ay, hindi ko pa pala siya na ano. Hindi niya may baba yung link kasi hindi pala moderator si Ellen. Ayan. Lady Darling Pilares. Ayan o, Alex. May ano siya, may link na siya dyan. Puntahan mo na, dali. Dali talaga. Baby, start na, baby. Come na, baby. Start your lesson. Ay, not yet. Not yet. Just prepare. Your color pen. Or any color pen. Marker, pencil, eraser.
Sword. 6 F9. 6 F9. Yeah, you wait na. Screen lock yan, madam. Oo, screen lock to.
So only the skin. Ito one The one or you want? Good job. The bead. So long. Yaya, see you. Say good morning. Good morning. Yaya, see you. Good morning.
remember, we have to do it by yourself. This is the word cat. This is the word cat. If you finish, show me your thumb up. Ian, have you finished? Okay, let's turn to question number 2. Look at the picture.
寫喺隔離啦。The next to the heart, you can write down one more time next to the heart. Write down one. 意思咧，佢係之前寫得啱，但係咧佢唔識點 copy 嘅，即係要佢寫。哦，好，我喺隔離寫多一次。你係側邊寫多一次 copy 唔啱嗰個，唔係要你再補咁咯。用呢個水筆，唔該你。係啦，數個兩次佢。咁咪我 Ashton 請你攞起你嘅答題紙幫我影張相啦。係，數個嗰個。講前啲，係啦，坐直個人前啲高啲。
Get your lunch. Ay, ganda. Kimingo. Sisi, salamat Sisi. Mga lalabs, subscribe naman po sa my YouTube channel account. Thanks a lot and God bless us all. Ayun guys, puntahan nyo naman si Marie Balagot. Grabe ang lamig dito guys ngayon. Salamat kapatid Gambaboy. Vlog harang and tusok. Yan, tusok. Unfreeze. Baby, let's go, baby. Baby. I want to play. Very good today, baby. Today you have tomorrow. Next. What did you say? McDonald's. One time. No more, right? No more lesson. You stay here first, baby. I go and cook our lunch. You tell mommy you're very good today.
wait. If mom will call, then you can answer. Okay? You answer, okay? Lady darling, Peláez. My love, salamat. Come here, baby. Falling down. Ate Gia. Ang lamig ate, grabe. Ang lamig dito sa amin ngayon. Dito sa Shatin. Nasa 10 degree kami ngayon dito.
File gì này là phụ tôi nhận được, phụ tôi nhận được trong nhiều file gì hỏi ra có nhiều file để hạn đây xong đi gặp ở tiệm này
bye 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 bye. Dito siya.
Use this one. Vegetable, vegetable. Nanti ada dia. Spicy. No? Vegetable lagi. One more. Little bit more. You want some more? The exam. Cậu siêu chết sĩ đó mọi người. Một cái sĩ mạnh. Nó hay phong cái thi ra thì nó bị bỏ. Đi phong cái cậu siêu hay vậy. Chắc chắn nó sẽ hay lắm. Con nhỏ. Con nhỏ cậu siêu hay mà nè thì cậu không phải nhắc rồi. Thỏ lên thì nhắc bạn rồi. Gì vậy á mà cậu siêu có sợ hại cậu siêu rõ. Để
ra là xem tôi làm được cho này luôn. Saya lah itu saya mau kasih. Saya leo làm la trong sự kiện. Bác saya cắt ra. Is that spicy? So many oil. I don't know. How about you, baby? Do you want spicy? No, Do you want spicy? that one. I don't like the face. I like that one tasty. It's very spicy. You want to try? Little bit. Let's see. Đi có dắt bạn có thể Right? Very spicy, huh? dắt bạn cái chợ ngoại. You said it got spicy for you. What? I have juice. Em nấu dạng của là không nào. You have your juice. Do you have straw? Get one straw there in the refrigerator. Good. Bye bye. Dạ dạ. Get one bite to say for baby. I have two. I have two. Bite the side. For baby. Okay, now. Oh, you want that one, baby? Spider-Man. I want because I am Spider-Man. It's my thing. It's also my so many things. It's not. So many small. Để truyền cho dắt liệu về xe kịp. Có dắt liệu này về xe kịp rồi đó tôi ra xong hai cái cũ. Dắt đi xe kịp nên sẽ phải đi thành kịp. Ông nội chỗ ổ ngủ ra. Now, bite this one for you. I like apple juice. Bite it for this. I like apple juice. You must finish all your macaroni. I will finish. Next one. Wow, so big this What? skin. Yummy. I like the lips. Good. Can you also like the lips? You get some leaves. Yes. The rest of. We also like. Ở trong này có cái còn cái gì? How about you like the leaves? I like the lips. You like the leaves? Uma have flower. I like the stem. This one? Just Oh no. It's like lips. Hey.
this one with onion and garlic inside. This one. Cho gì bên chắc không cái này coi hủ tiếu nhìn to hủ tiếu thiệt đó hay ơi chậm quẹt quay太蠢了吧！超美。What's that? What's that? Hỏi con gì nè, để con này con gì nè, đi chắc con này chứ con. What's that? What's that? Coi nó xem. Thật là hí là thể liếc cậu. Không sao nha. Coi kìa. Ai liếc cậu. Ai liếc cậu. Ai liếc cậu. Bụng bụng. Bụng bụng. Bụng 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 bụng. Đi lên. Cái gì ra cho hỏi đi. Phải từ lá. Bây giờ ra hỏi đi biết đâu. Chica chica ma Tại sao hay tay gì mẹ cận
有冇？咁樣嘅 kiss。睇嘅話，識咗交到先，冇交打十條，全部啊屌！呢個肉係狗。你個紫色十分之有感啦。係有冇嘅？冇嘅話就啦，下屁股。呢個減100。呢個減9燒。呢個減9燒9燒9燒9燒。呢個飲啊！喂，而家係冇甩啦。Hello，你個咧係咪聽日先做嘅？即要即刻着衫。最多分係
笑講笑，蝴蝶再唔好加力啦，俾我，因為蝴蝶太長咗。加力啦，俾我自己。跟住咧，this one is first, and this one is second, this one is third, this one is fourth. 今日睇睇。點解咧？中意我嘅女手，特朗普。哦，你嘅優秀。中意媽咪嘅手，啲歷史。第一手咧，冇講到希臘就輸咗。老師話：快啲吞咗啲骨佢啦！吞啲骨佢，快啲吞啦，吞骨佢。老師話：今日唔刷牙嘅話，就會威威威同禮物。如果今日咧啲人揸匙羹嘅話咧，就會醒咯。我冇講到先。老師話唔可以飲水，唔可以飲嘢。我哋快啲飲嘢啦。老師話飲嘢。老師話快啲沖涼。沖涼。老師話快啲除晒啲衫。身材。哎，食嘢啦！哦，你輸咗。我想食嘢啊！老師話真係可以食搞笑搞笑大嘢啦。老師話邊個唔用叉食嘢就會罰1萬次款，會罰10000蚊。但因為你用叉啦，我用緊叉啦，老師。邊個啫？10秒之內吞唔到嘢就會輸19吞落去吞1。我哋輸咗，因為你話吞。我冇講老師話。
老師話呢個樣嘢就輸。我到我啦，到我啦，落水嘅方法。邊個唔吞嘢就輸。Oh no！唔可以講嘢。咪大鼻哥窿都唔可以，你都唔可以，你眼睛好可以，開眼睛唔可以，眼鏡都要除。老師話邊個冇戴眼鏡就輸。戴。老師話唔聽咩？唔聽咩？我邊個知㗎？邊個食辣椒油就輸？係咪同埋通心粉？停！我諗到隻小魚。邊個今日冇放個屁落先？邊個咧？今日咧冇出去玩就先。我出去玩啦，唔得㗎！你真係玩，自己睇下温內邊。我出咗去玩啦，我放翻嚟啦，咁呢 ？Oh no！快啲啦，10 na, manap na ko eh. Eat the next one. 因為唔食飯嚟，係因為食飯嚟，係因為咁第二名咯，第三名咧咁啊，唔係啊，第四名。我呢兩個就係一個，其實2、係有啲2、3、4，我食咗個4嘅。老師話邊個食緊魚蛋？邊個冇放屁就知。即係我問大咗錯咗，我冇講老師話。解到我啦，我諗到啦，邊個唔吞嘅首先同你講，我問你嘛，點解眼睛嘅一次除眼鏡，唔得，又除你嘅眼睛出嚟，係嘛？放緊啲佢哋，你再打緊佢哋。Miss 就冇得睇翻。Eat veggie, baby. Eat vegetable.
ฉันสอนเขาอย่างนี้เอาhữu thì ai cậu siêu ta dòng mô phật hay dòng mô phật dòng mô phật nào tặng tôi dòng mô phật cậu siêu buổi đi mũ mô phật cậu siêu buổi đi mũ mô phật cậu siêu dòng mô phật tôi siêu là nó dòng mô phật tôi siêu là nó dòng mô phật giờ siêu là nó giờ hữu tôi con phật bảy chỗ cả hai ơi hữu tôi lại là hỏi tiền mô phật nè ở đó hay quá thật sự vậy ta hay vào cái học sinh Việt Nam sản chín thật à ở đó hay quá học sinh Việt Nam chín khi mà họ yêu thì tình所有嘢希望呢全部人呢都買旗子免費嘅你想全部人買旗子俾你冇咯，其他人有咯，其他人有魔法變魔法的怪事看一齊打個話打咩嚟聽？叻嘛曬，我哋有食晚餐。我一到假期喺度嚟講咧，就係焗完嘅喺度，跟住就係食得咧。15分鐘買旗，係咗少咗。我咧壞咗佢。Chân được cho tôi lót ra là lông dài mũi cha giáo là nha ở trên chắc cái đẹp tả có thể chắc nó có lông có thể chắc nó có lông đây là can được rồi Cái gì? Cái bản đồ
What? Cho tôi dạy nó xin việc. Chị coi phải thôi. Don't forget to like and share and subscribe. Nhưng có như thỏ câu thì tao lại chỉ Basta't magkagat ng Remix, dito wala sa Remix Avenue. Don't forget to like and share and subscribe. This is tao lại cho tôi xem nào. Ui, ui, sẽ được gì? Chị có chơi không? Ở đây cái gì thôi? Ui.
Finish your noodles. Are you finished? Okay. Loud and clear music only here on Remix Avenue. DJ Jonah, Sagayno Remix. Salamat sa paharang mo dyan, Yasil. DJ Jonah, Sagayno Remix. Flow. English. Flow. DJ Jonah, Sagayno Remix. And subscribe. Don't forget to like and share and subscribe. You are listening to the music of Filipino Mix Love Kitchen. This is Remix Avenue Music Collection. DJ Jonah, Sagayno Remix.
Come here, baby. Sherry. This is Remix Avenue Music Collection. Fancy na. This is Remix Avenue Music Collection. Come here. Come here. Come here, boy. Fancy. Stand up. Don't you pick up? Don't you then? Just do that. That's so cool. Remix. Dito ka na sa Remix Avenue. Ikaw yan?
Joanna Sagayno Remix. DJ Joanna Sagayno Remix. DJ Joanna Sagayno Remix. DJ Joanna Sagayno Remix. Loud and clear music. We're on Remix Avenue. Remix DJ Avenue. Joanna Sagayno Remix. It's 2K20. This is Remix Avenue.